Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karanikor Constituency Development Committee hapo ka jingelam uba Pius Marwen, Chairman ka RCDC ubadeiru MLA ka than komshi bentaban penslor bat I mensiam shu eki samla ha ki jingpuli jongki menta ka sngi kalai terek unai wing arhajar arpauar kalayo ban pen ko buram ki shispa prapu armut ki samla puli ki bawan shakmat ha ka jingpuli ka jongki Nalor ki samla puli ka RCDC ha kani ka sngi kala yo ru ban pen ko buram mi ki samla ki bala pendap ya ka jing puli doktor kum juru ya ki samla ki bala wan ra nam ya ka constituency kum ha ki jing le kai sports bat ki wei ha kani ka sngi pen ko buram ya ki samla ka bala long harani kor layadan ringkat lang ubak lakmen rumbui menteri ketenat puli putih ke sarkar jela ka kongsi khar kongo deputy commissioner southwest Khasi Hills ba BJ lalu superintendent of police southwest Khasi Hills ba KC Nongrom, Executive Engineer Ranikor PWD Roads, GG Bung Snaitang, President UDP Ranikor Circle, bat kiwi ki officer sarkar, haringkat ke jingsakhi lang ki kmi ki kpa, kinong hikai school, bat ki samla puli jang kadong kathan. Layo ban penipu ipeng shu yakani ka program hakani ka sngi, daki sur jingruai bat ki jingshat tanrai, na ki kanhuan baper, kum ka hajong dance, garo dance, lingam dance, bat ki jingshat tanrai khasi. In your head. Da MC Cengkawan dia mau masuk eja entah di mengesar. Yaki samla kiba wan shakmat ha ki kerdan kuliah baper ha katalen kaba ki kidon hisap kiba ki kidon nilaskan nado uskan al hajar kendai nila pendet dan penkuburum yaki samla kibawan syakmat haki kedan ya kecil pulih nidam kecil temu nak kalian Karanikor Konsumsi Development Committee bangin penselur nak tempat kejopi kumba kadong kathain kejungi ni jutip haki bor kiba menswah kabangi sadum kabangi dan sadin habaro kiliang ladani pai hendrai mentapat ngadap dat kemensim kebas ngokemen mensem kebas ngok sarang wat naki jaka pulih kebejengah Kacaka pulih lese ngipat yo kacaka ke paka kum ke kejuk ke por ke pamenta nyimpaton ke college apo ke konsumsi ke jungi nyimpaton ke government higher secondary apo ke blok ke jungi orang ke blok hendrai PUE dalam ke jong khmat bisaki dalam jong khmat PU snow dalam ke jong skor ba ki samla ke jungi apo ke konsumsi kilami ha ka kedan ka paper ni snow sarong kum ka konsumsi isnong kitaw kikimi kikpa but ka konsumsi hiro bara kawe ni snow sarong lamba ka jingwara ka nam ka burom ka jompi Da pilong ki brio ki ba nang basta ki ba don ka knowledge jong ki skills but kumta terter pilong ru ki brio ki ba kloy ban yo ki jingtre kam haki ki job opportunities kiba kamba kiba kam long rewarding namar ni yo I menta ani ka perke menta ba kibrio kiba kam yo qualifications kiba kam yo ka jinang jingsat ki yo ru ka kam ka kamai ka ji ka ba kam hajrong ka pikam yo ka kamai ru ka ba hajrong pila ban kersian ladi pila ban kersian hayeng but pilong hibriu kiba la ban yang hati kejat lajong but at the same time pila ruban contribute ya ka imlang salang Semua. Kamu kadon kecikala habaro kilia. Dan kada ngianon lahang ne kum kiramba kum kisamla. Ke ke makwa bahkan tu ya pi kisamla khanta kibayo yang awat mutansni. Kajin pensur ngilayo sahut doktor MBBS doktor Kiban syakri, lagi balas dalam syakri, nak berta hala profession ke profession bijoki. Tekan lagi air sebi lokal le, tonang slur hala di syakri, nak berta di parabril, ban nak berta ke kamera ke joki. Ban nak berta kini kena samla, kibala pas lagi pulih joki. Kane kam dei dikut, kane dei tan dei sedang. Kijing yale kibabun, balai, shipau senen mansua, senen mansua, kasipor. Bagi ni surak sini kilenting sikit ban kamdeng besok dan kinapun syuk. Tapi kung samla bila yo ya kini kerdan. Kim max menta kim de kibaka jikut
Kimas kini tangkalan pi ka pintip ka no pintip. Marbaro kali pule ngilong equal. Kajing start mo ay ngilong equal. Right tang kata ka common sense dong ipa. Kata kajing siyempang ka dong ibangin bisya. Bakit lakan din yangi. Mata kilat kibun. What ang bakalat kam don shoot. Lada kalat kam don shoot. Balay. Ba kidapun kikap kiba ngidhap. Iwe nakin nomitmat kiba trish tomha na utakon si. But today brew uba ngatray kanega time para awaken saki balay nga pawan aga kaprana lakan saki. But school kelen kiladon kibas kilakala. But nunta susu idakala. But kaya ka mga kren baru ba pius hapo assembly ura ya TGE trong konstitusi kasarkar kasa. But nga kubur, but nga ong nada kasarkar kala unbu hidebat pe kung kinigitay pilihan isko. Nado pangawan aja kenday hado kenta. Di ba pius idang kentur pegingin ang persyang kaya ka bangin la nile mabhatang nga benta kanigatay. Namarba kanigatay ka don kecingkermen. Bang mene ladaw priu badak samla ubala bersyuri para samla kamau onda ula lakan ula pram biang ke jebing ula untuk syur bak ngai bakat hai rani ko jengi kathai kathai wasan nando kathai wakaji kathai meheskola kathai bala kindon kaji kiu nang ne sakma te ki piklok pa no di samla bro ai ti ko ke tira de pri ba bios ko present jo rani ko konsi development committee ya trailang ba nang yai kentiu lang iwe kumba kentiu ya kini kibayo ya awak i recognize ki piri recognize ikan di ko kanang ba kanay konsi kanang kiu sakmar. Ready.